Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama. Hazi tuhfatul mubtadi'in fi tawassul bi asma'i mufaddalin. Alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana al-huda bada. Alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana al-huda bada. Sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali. Aza wa in ya mazutawassuli lo bias mai zawit tafadduli. Faqultu ya kharibu ya mujibu salli ala allazi bi tujibu waqbal bi nasbiya ya karim wabli man bi naji ma yarum. Rabbi bi nuqin wa bi ibrahima lighfir zunubi waqfini rajima wa kun bi musa wa bi jaay Isa wa ahyani dunya wa ukhra bunsha wa bi Muhammadin rasulillahi alayhi khairu salawatillahi wa bi Muhammadin rasulillahi alayhi khairu salawatillahi summa alayhi liya imana hatta qabal islamu lihsana bi hurmati siddiq wal faruq juddiya bil ikhlas wat tawfiq bi haqqi Usman akhin nuraini wa bi Ali walidi shattaini habli fi dunyaya ma uraya an-nura wal ghulu wal mazaya bi haqital qatal wa bi zubairi wa haqisadin najni min dayri wa bi sa'idin wa bi khawfin najni min kulli ma akhafu min fitani.